بله گهدار و بینر ما جبو گوتو بیجه که بهتر لسر سالوگر دهمین لسر دست بکرنا شورش سوریه زنها برخوب دو میوان خواه بریز فادی مرعی اندام امیداریا گشتی یا انه کسی کنها با آوای کرستراس مرعی بریز هفته ما تباش با دست بکده بلاز نرخاندنا تبزانبم لسر پروسه سیاسی لسوریه بگشتی بدر باسبونا 10 سالان لسر شورش سوریه. بله دنباش دست بکده امج خدای مزنی مهربانم خوازن همو پکروان شورش سوری و سری واده پکروان مشعل تمام دلوانیا خو شابکه و جهوانه باشتیا بریبه ام آزادیش همو کسی زندان رژیم اسد خوازن ام سلامتیش بریندار ام خوازن بله شورش سوری وقت تبدأ زانن 10 سال سر شورش سوری و چون او شورش بێگومان ئەو نەتیجە سیاسات ڕێژیمە ئەسەد ئێب ساڵانە کەت سەر هەفتوودا پێکهاتیە سووری تەبایی مکەویناتێ خوا بدەنگێکی یەک دەنگی تخۆست باکن بەسەژ vê şofîniya vê rejîmê besaج istibdad û mumaresatê vê rejîmê re ê ku ser tevayî pêkhatiyê Sûrî cî danîn wekû te dizanin ev 10 sal ser şoreşa Sûrî ve derbas dibin heta weke vê kêrîkê hê weke dibêje ew şoreş neketiye wî warê çareseriyê de ev dewletê Zulhêz خودی تأثیر د کریزا سوری دا هر دولتک تخوازه چاوا او سرپرشتیا کریزا سوری بکه تناخوا جبر وی که حتی وکه وی کلی که هوایی مکونات سوری دبن قربانی نتیجه سیاست و دولت و هلوست وایا نزلال لهمبر بکاتی سوری تفاهی. بله. برس فادی برای آشتی و آزادی داخویانی خود داخواز جواک نافدولتی کریا داکو فشار لرژیم سوریه بکه داکو چارەسەریەک کریزا سوریه را وردیتن لیدنرین آتا ده دوان 10 سالن در باسبوی ده تا چقاسی هلوستن جواک نافدولتی و جواک نافدولتی بخوجی جدی بو ده هلوستن خود لبرانبری سوریه و کریزاوی بلش خوا او دو تبلی بریا آشتی و آزادیه موک شپیلا پیش روژا کردیر سوری جیمه داخویانی که درخست بیرانینا 10 سال سر شورشا سوری و دچون بلش خوا داخواز جواتا ناب دولتی که براستی حتی وکوی کلی که اف دولتي زلهيز حتى وكفي كي اركي خوي اخلاقي وانساني نرابنا الهم شورش سوري حتى وكفي كي سري وادا امريكا تكزدك انه شريتي رولي دك دندروي سوري دا وجبير كريا انه ريجيم اسد او ايغوتيرول تشكري لهمبر ملاتي سوري تبعي او ومصدر ارهابي درخست لهندروي سوري دا جبر فيها كي حتى وكفي كي هلوستا با دولتا نزل على العنبر شورشا سوري وعنبر ملاتي سوري حتى وكفي كي ملاتي سوري دب قرباني نتيجة سياستي با دولتا ايرو جواتي خستن اركي خويا انساني واخلاقي رابن ضغطك البيريجيمي بكن جو سووریا چارەسەریک سیاسی سووری ڕەوەری دانین گۆری بریارە 22 پێنجی و 4 سووریا بێ ڕێجیما ئەسەد و دەستگەهێوێ ئەو نیش بۆی ونتەف دەزانن ڕێجیما ئەسەد ئەو بەرپرسیارە ئیرۆ سووری گەهایە بێ دەرحەقێ و سووری وەکە دەبێژێ بوویە مەلعەبەک هەموو دەولەتی عالەمێ ئیرۆ مەساڵحێ خوا جيجي تنن درو سوري دا سر حساب بكاتي سوري مكونات سوري بتفاعي برز فادي وكم زانن كو رابرينا روجاواي كورساني د 2004 دبو د 2011 دجي دما كو شورشا سوري دسبكر جالي كرد لتنشط جالي سوريا بشورشي رابو بجداري كر
پرسیار ئەوە ژبەر چێ گەلێ سووریێ گەلێ کورد نانێرە وەکو نەتەو مەبەستا من ژی ژبەر چێ هەر هەمان ڕێبازە ڕێژیما سووریێ یا دکتاتۆر دمەشینن بەرێشخوا ئەو سەرهەلدانە قامشلوئە 2004 یا 2004 ئەو ئەم دکارن بێژن ئەو بوو دەستپێکێک شۆرەشا سووریرە وی وەختی مڵەتێ کورد تەڤایی تەفکەرە خۆیان سیاسی کوردی مڵەتێ کورد خۆرتێ جێ خواکاری بوون وی دیوارێ تەرسێت ناوبەرە خۆرێجیما سووری تەڤایی بهێر بێنێ ئەو بوو دەستپێکێک شۆرەشا سوورینە و کاری بوون دەرکەبن کۆلانە دەرکەبن شارعێ ji bajarê Qamişlo dest pê kir heta paytexta Sûrî Şamê û gerek taxê Şamê zor avarek nedîn xwestin ku vê rejimê bihêrvenin ji bo evê rejimê bi rastî zilm û zora xwe ser tevahî miletê Kurd cîciyanî û taybet miletê Kurd êgo pêkhatekî sereket hundirûyê Sûrî de gelek zilm û zor ji dest vê rejimê xwarin em dikarin bêjin gelek mukewînatê dî jî wî wextî pêştgêr bûn ji serhildana Qamişlo re û berûva jî wê nakê jî rejîma Sûrî karî bû hinek alîkarê xwe derxin kolana û piştgiriya rejîmê bikin lê ew tev dezanin şoreş yanî ne wek gorî miletê Sûrî dixwest شورش مصالح دولت زلوهز تأسیت کریزا سوری دا کاریبون وقتی شورش دریج بکن صدمه اساسی شورش که هفی وقتی شورشک وقت بیجه ثورت سلمی دولت اقتداری و رژیم سوری جی کاریبونی وقتی gelek hevalbendê wê nakê piştgêr bûn jê re wek rejîma Îranê wek Hezbollah wek Rosya heta weka vê kêrîkê berpirsiyara û îro bajar û bajarokê Sûrî baran dike bi tevahî çekê xwe û îro teqrîben em dikarin bêjin nîvî miletê Sûrî îro ji dervî welata bin gelekî zehmet derbas dikin ji li hundir wê welat bin ji dervî welat bin ji ber vêyekê em dîsa dubare dikin îro ji arkê a dewleta ye bi serê hata Amerîka ji arkê waye exlaqî û insaniya ku textekê li vê rejîma hanê bike ber çareserîk siyasî di hundir wê Sûrî de were gorî biryara Cinêv yek 24 سووریا تعددی دموکراتی پێکاتی برێز فادی د ساڵبەگەرە دەهان یا شۆرەشا سووری de پرسیار li cem her kesî têkirin ji ber çê rêya şoreşa Sûriyê hate guhertin شخوا ev sedem bû aniha min niha di nav gotina xwe de mişter dubare kir sedem ew bû yek jê em dikarin bêjin sedema esasî şoreş bû şoreşek çekdarî şoreş bû şoreşek çekdarî ji ber sedem çi bû birêz Fadî sedem çi bû em dikarin bêjin ev dewletê weke îro di hundir wê Sûrî de heta weke vê kêrîkê ne amade ne çareserîk siyasî ji bo krîza Sûrî werên dadîn destpêka wê de Amerîka tîcara nexwestiye rojhilata navîn de ku çareseriyê ji krîza re ne Sûrî tenê çi dewlet pê bibîne daîmen dixwaze payê çareseriyê di destê wê de bê bibe vî alî û têne vî alî li gorî mesalihê Amerîka heta weke vê kêrîkê hatiye deverê hatiye rojhilata navîn arastina ewlehiya netewî a İsraîl dike û ji ber vêyekê wek hûn tev dezanin hat xuyakirin û Amerîka ji rejîma Beşar Esed pê venabîne ku îro arastina sînorê İsraîl bike tim û tim Amerîka dixwaze ew hatiye Sûrî
شري تيرولي دكي وجبير كريا انه ريجيم بشار الاسد بالسنة تيرولي دا اوكو تيرول اوكو ارهاب اني سوري اكبر برسيارة ايلو وسوري كهاية بيتا حقي جبر فيها كابتيسة دوبارة كنت شعارتي رواية اخلاقي وانسانية وضغطك البيرو يجيب بريس فادي تدبيجا امريكا درباسي سوري بويا داكو اسرائيلي بباريزا جيريشن ميليسن ايراني ل عليك ديجي هيا دبيجا كو امريكا اگر روشافاي كورساني دركفا دي ارامي لروشافاي كورساني بيدانا بتوچت بيجا السيرفيكي بله امریکا تمو تم تخوازه کریزا سوری درێژ ببێ ji بۆی ون تەف دەزانن ئیرۆ دەڤەرێ هەری زەنگین بە خەیراتێ خۆلدەڤەرێ سووری بن کۆنترۆلا ئەمریکا دەیە و ئەمریکا وەک ون تەف دەزانن بە تایبەت دەڤەرەی کوردی دەستی خۆدانیە سەر خەیراتێ منتیقەیە چ نەفت بێ چ ئەف خەیراتێتی بن وانێ استثمار دکێت بێژێت ژی تیرۆلێ چ قەس وقت كريز سوري دريش ببي والقاس امريكا وين مستفيد بي خيراتي سوري جبر بي امريكا جي هالوسطى حتى وقت بي كلي كزلا لكن يجبوي كريز سوري نا اماده برجع مسلك سياسي جبوي كريز سوري ديسا ام دوباره دك بخواستن جبا دولتي زل بهرز دەستیت کریزا سووری دەدەختەکە بەرەجیم بکەن بۆ بەر چارەسەریک برێز فادی هون وەکو ئەنەکەسێ توژی ئەندامی ئەمیداریە گشتی ئەنەکەسێ هەردەم هەوڵدایە وەکو ئەم بزانن کۆ چارەسەریەک ji کریزا سووری re were peydakirin lêtan ha tu çareseriyek berçav nehatiye dîtin sedem çi ye gelo سەدەم ما دووبارە کرد ji بۆی ئەمێ نمونە رۆسیا 2004 وەک یەکیتیا سۆڤیاتی گاڤا هات هێرفاندن ئەو رۆسیا نەما ولۆ بۆ وەک تەسیرەک ئەو بۆ ڕقەمەکێت سەر دولتي عالمي هروها امريكا جي ايرو هر دولتك دندروي سوري دتخوازي قلقا قوي بكت همبر دولتها دي جبر بيا كي اف ناكوكيت نافبرا با دولتي ايرو جو بجدار بولا دندروي سوريا دا بداوي نهاتنا جبر بيا كي ونادن بچار سريك سياسي جبوي كريزا سودي كنجي مصالحي فا دولتات سري وادا امريكا وروسيا بداوي هاتن وي شاخي امتكارن بيجن وي شار سريك سياسي جبوي وضعي سوري وليداني جبر بيكي حتى وقت بيكي ديكي ناكوكي فا دولتات هندروي سوريا دا هي هنا هي ناكوكي واني بردوامن جبر بيكي حتى وقت بيكي ديكي وي كريزا سوري بردوام بي وي وقت باش قال لك سباس جبو ميفاني من بريز فادي مرعي اندامي امين داريا قشتي انا كسيت مربوي